کوئٹے دمک کازی کلایا یک لوگیا گیس لیکیج سببا تراک بوتا تراکا یک زال بولی او دو چوکے ہوار 4 مردم سدکر و ٹپیک بوتگا پولیس سے گوشکی کے ٹپی اسپتال سرگرنگ بوتگا اسپتال یعنی علاج پر جاہیں تراک سبب زانگ ہاترہ چوت کننگ بوت ہرنائی دمک زندہ پیرن کے ساتھ 20 میل فاصلے سرا یک ورنہ ہی دمگیا 4 ناشناسی مردمانی لاش دستکپتا لیویز پنچون ردان دی مردمان لاش دستگاں و انتظامیہ حال داتا چریشیا پد لیویز فورس ویل جاہ سر بوتا انتظامیہ لاش دستکپتگاں ولی پجار نبوتا بلوچستان سال 2025 نیامہ ناشرکاری مقابلہ ٹریفک ویل گیش پیشت کا و گیش بیرانی ہم بتا سرکاری حساب دادردا وامی تحفظ گیش بحران درگتا سرپدی دیگ بتا بستگی یک سال نیامہ صوبہ ہفتے راجی مزن دگانی سرا و M8 موٹر وے سرا سرجمی وڑا 24,482 ٹریفک ویل ریکارڈ کنک بتا یہ سببا 405 مردوں ویران بتگا جبکہ 30,600 سے ٹپک بتگا مزن وزیر شہباز شریف گوشگی کہ ریاستی ملکیتی ادارہانی نجکاری سرکاری معاشی اصلاحات ویژن ہما ادارہ کے خساریت آہانی نجکاری سرکار اولی ترجیح سرکارہ ملک ڈیفالٹا چکشتا و معاشی محکمی نیمگا کامسن کتا پنچائی کابنے دیوان اتران کنانا مزن وزیر گشتہ کہ سعودی ولی عہد و USA صدر گنتنن و دونی مگی سیادی و معاشی محکمی واسطہ باز حاصل وجائی کابینہ اسلام آباد بلدیاتی گیچ انکاری یک رندے پدا محتل دارگی منظوری داتا مشنردہ بنجائی کابینہ اسلام آباد پنجاب طرز بلدیاتی نظام بابتا قانون سازی منظوری دیگ بتا مزن وزیر شہباز شریف سروکی دیوانہ چیف کمشنر اسلام آباد بلدیاتی گیچ انکاریانی بابتا بریفنگ دیگ بتا افغانستان جوتائی دمگا ترندی اور برف باری پد حارث سببا مالو کے زند باز اثر مند بتا واقداران ارداد کے ساس ابدا مردوں ویران و یا زہر ٹپک بتگاں حیرت ضلع کباکانہ یک لوگی چت کپگے سببا 5 مردوں ویران بتگاں آہنی تہا 2 چوکھا مواری نواب شاہ 2 گاڑیانی نیامہ ڈک ورگے آس رہا زال بولے ہوار 6 مردوں ویران بتگاں پولیس ردا 2 گاڑیانی نیامہ خطرناک ویلی پیشت کا 2 چوک سک ٹپک بتگاں آہانی جاور نگیگی پولیس سے گوشگی کے لاش و ٹپی پیپلز میڈیکل اسپتالہ سرگرنگ بتگاں ناشرکاری گردداری عامر کیس اسلام آباد 9 مئی ریاستی ادارہانی علا ڈیجیٹل ناشرکاری کیس فیصلہ اشکنینک بتا عامر گیسا عادل راجہ ایدر میدی وجاہت مسعود صابر شاکر و محیط پیرزادہ 2 رندہ عمر قید سزا داتگا و 5 لاکھ جرمانہ جتا یہ فیصلہ جج طاہر عباسہ اشکنین تا عامر گیسا ٹرائل سرجب بوہا گپت فیصلہ محفوظ کتا سبی دمک چین چوک کے نزدیک کا کریکر تراک بتا چریشیا پد یک شہری مردم ویران بتا 5 مردم ٹپیک بتگا ویلا پد فورس دمگا سر بتا اور دمک گیرے ازورتا ڈپٹی کمشنر ٹپیانی عیادت کتا DHQ ٹیچنگ اسپتال تروتاب کتا ڈاکٹر اور طبی عملہ الرٹ ہوتگا تربت دمگ من روڈ سرا نودے سے نزدیک ٹریفک ویلا پولیس کارنندی ویران بتاؤ 2 ٹپک بتگا اسپتال بنشون ردا تربت من روڈ سرا نودے سے دمگ کرولا گاڑی اور موٹر سائیکل نیامہ تصادم بتا
صدر مملکت آصف علی زرداریہ CDA ترمیمی بل 2025 منظوری داتا مزن وزیر ایڈوائزر سرا صدر CDA بل سرا دستخط کتا CDA بل 2025 آئین آرٹیکل 2054 درجہ منظوری ریک بوتا نو کے سال بنداتا بلوچستان زالبول اور نو دربرانی واسطہ پنک بس سروس بندات کنک بوتا شاگردی رابطہ ویب سائٹ ایکسس سرا سر وزیر بلوچستان سرفراز بکٹیا گشتہ کہ پنک بس سروس مول و مراد زالبول اور نو دربرانی آمد و رفت محفوظ اور باوقار جوڑ کنک سرکاری ترجیح بلوچستان حکومتہ سرجمی صوبہ جسٹس آف پیس تعینات کنگی جار شنکتا محکمہ داخلہ بلوچستان ردا صوبائی کمشنرز ایڈیشنل کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سا جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر وتی متعلقہ حدودہ ضابطہ فوجداری دفاع 22 ردا جسٹس آف پیس اختیارہ دیگ بوتگاں کراچی شارع ایوی ٹریفک کے سببہ پیش آیو کی ویلانی رد بڑھ جائیں لانڈی اسپتال چورنگی نزدیک تیز رفتار ٹرالر ٹکرا چا موٹر سائیکل سوار زال بولے بیران بوتا جبکہ ویلا پر ٹرالر ڈرائیور ویل جہاں چا فرار بوتا جامع بلوچستان و NDMA نیامہ قدرتی آفات گرددار اور اہلکاری و آگاہی دیم روی واسطہ MU سے سرا دستخط کنک بوتا کال بندی درجہ 9 دربراں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پیرا عملی اہلکاری اور انٹرنشپ موہا فراہم کنک بوتا کیونکہ ملکی جتائیں دمگا مچ سببہ حد نکا کم بوتا چریشی پیش نظر موٹر وے سے جتائیں دمگ ٹریفک کے واسطہ بند کنک بوتگاں